Inkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane batandukanye, yaba imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ibitangazamakuru hafi ya byose nayo byakomeje kugenda biyigarukaho ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Inkuru y'umupolisi warashe abantu bagera kuri babiri, hanyuma nawe akaza kwivutsa ubuzima. Ibyabereye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ni iki cyateye uyu mupolisi kwivutsa ubuzima? Ni iki se cyamuteye kandi kwica abaturage bagera kuri babiri? Yaba yari afitanye amakimbirane nabo? Ese ko atabishe ngo arangize nawe ntibivutse ubuzima? Byinshi rero bimaze kujya ahagaragara, bimaze kumenyekana. Tubazaniye amakuru yose ku bijyanye n'intandaro yatumye uyu mupolisi yivutsa ubuzima, ndetse kandi akaza no kwica abaturage muri aka karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko twitsa kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, munyemerere mbanze mbabwire mu buryo bw'inshamake amakuru akomeje kugenda avugwa, nk'uko benshi muri bagenzi banyu bakomeje kugenda binsaba ati jya ubanza uduhe inshamake y'amakuru yiriwe avugwa hirya no hino. Ndagira ngo mbabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere ko twanzika cyangwa se tujya kureba intandaro yatumye umupolisi yica bariya abaturage bagera kuri babiri nawe akaza kwivutsa ubuzima, reka mbanze mpere muri RDC mbabwire ko amakuru aravuga yuko amasezerano ni umutego Kagame yagushijemo Perezida Felix Tshisekedi. Ni ibintu byagaragaraga. Aya ni amagambo ya Bwana Martin Fayulu, umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane muri RDC, uri muri benshi bakomeje kuvuga ko amasezerano y'amahoro aherutse gushyirwaho umukono atazatanga umusaruro. Imvugo ahuriyeho na Perezida Felix Tshisekedi mu gushakira igisobanuro impamvu imirwano ikomeje hagati ya FARDC ndetse na M23 kuva u Rwanda na RDC byasinyana amasezerano i Washington DC ku itariki ya 4 Ukuboza. Ibintu byahinduye isura. RDC yahise ikomeza imirwano n'umutwe wa M23, irangije itangira gushinja u Rwanda ko ari rwo rubiri inyuma. Ku mugoroba wo kuwa kane, ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga indahiro z'abayobozi bashya, yavuze ko ari igitutu gikomeje gushyirwa ku Rwanda rusabwa gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere, hakirengagizwa uruhare buri ruhande rugomba kugira mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Ku ikubitiro ibintu bijya gusubira irudubi, RDC yavuye i Washington DC iri mu wundi mujyo yumvikanisha ko u Rwanda arirwo rurebwa n'ibibazo byose. Yahise ikomeza imikoranire n'ingabo z'u Burundi n'imitwe irimo Wazalendo, ubwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo b'abanyamurenge bwongera gukaza umurego. Ibi byose ubutegetsi bwa RDC bwahise bubyegeka ku Rwanda, buvuga ko arirwo rubiri inyuma, ko rwakomeje gufasha umutwe wa M23. Imvugo ya Bwana Martin Fayulu yumvikanishaga ko kera kabaye abanyapolitiki bose muri RDC bashyize hamwe amaboko kugira ngo ibikubiye muri amasezerano bizasigare mu nyandiko gusa. Bwana Martin Fayulu yaganiriye na France 24 avuga ko ikibazo cyagombaga gutuma ibibazo bikemuka atari amasezerano, ahubwo ari uko u Rwanda rwafatirwa ibihano. Yabajijwe impamvu avuga ko Felix Tshisekedi yahenzwe ubwenge na Perezida Paul Kagame, akirengagiza ko hari Amerika yashyize igitutu gikomeye cyane ku gihugu cye kugira ngo amasezerano asinywe. Ati ntabwo navuga ko Trump yafatanyije na Kagame, navuga ko yashakaga gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati ya RDC na Amerika. Ibyo yabigezeho. Mu mvugo ye bisa naho ari ikibazo cyakemuwe mu buryo butari bwo, kuko ngo hari ibihugu byinshi cyane birebwa n'aya makimbirane, harimo Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mbere gato two twitsa kuri ya nkuru cyangwa se tuganira kuri ya nkuru yacu y'umupolisi warashe abaturage bagera kuri babiri nawe akaza kwivutsa ubuzima, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Urusiya witwa Sergei Lavrov yatangaje ko ingabo za Ukraine zahuye n'igihombo gikomeye cyane mu ntambara imaze imyaka igera kuri 3 yanganye n'igihugu cye, aho imibare y'abapfuye n'abakomeretse irenga miliyoni 1. Sergei Lavrov yabivuze ku itariki ya 11 Ukuboza 2025 ubwo yari mu nama yigaga ku buryo umwiryane uri hagati y'igihugu cye na Ukraine wakemurwa, aho wagize ati nk'uko ubushakashatsi bw'umwimerere bubigaragaza, igihombo cy'ingabo za Ukraine cyamaze kurenga miliyoni 1 kandi kiracyakomeza kwiyongera. Yongeyeho ko mu gihe intambara yakomeza gukomera, ibihugu byo mu Burengerazuba bishyigikiye Ukraine bishobora kuyikuraho amaboko, kuko intwaro byayihaga zikomeje gukendera. Ubutegetsi bwa Kiev bwakomeje kandi kunyuranya ku ngano y'ingabo zayo zimaze kugwa muri iyi ntambara, aho muri uyu mwaka Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky
yavuze ko kuva mu mwaka wa 2022 abasirikare 43 ba Ukraine bapfuye ndetse barenga 380 bakomeretse. Mu kiganiro gikurikira yavuze ko abasirikare bagera ku 100 aribo bapfuye ariko ibiro bye byaje kubihakana. Abashyigikiye Ukraine mu bihugu by'uburengerazuba ntibemeranya n'iyo mibare, aho abasesenguzi benshi cyane bavuga ko igihombo cy'ingabo za Ukraine kiri hejuru cyane y'ibivugwa. Mu Gushyingo ibiro ntaramakuru TASS by'Abarusiya byatanze amakuru byifashishije imibare ya Minisiteri y'Ingabo agaragaza ko buri munsi Ukraine itakaza ingabo 1400 zirimo abapfa ndetse n'abakomereka nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Ingabo za Ukraine rero ngo zapfuye n'izakomeretse zirenga miliyoni nk'uko ibiro byo muri Uburusiya byakomeje kugenda bigarukaho muri rusange. Reka rero ne kwizima amagambo cyane, ahubwo tuganire kuri ya nkuru yacu yo mu karere ka Rutsiro, inkuru ikomeje kugenda igarukwa n'abantu benshi cyane kandi yanababaje n'abantu benshi cyane muri rusange. Babwira ko muri aka karere ka Rutsiro ni kamwe mu tugize intara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndetse na polisi y'u Rwanda ngo batangiye iperereza ku mupolisi warashe abantu bagera kuri 2 ndetse nawe akaza guhita yirasa. Aho polisi y'igihugu rero n'urwego rw'ubugenzacyaha batangiye iperereza ku kibazo cy'umupolisi wakoreraga akazi ke mu karere ka Rutsiro warashe abaturage 2 bagakomereka nawe akirasa agahita apfa. Ibi byabaye mu ijoro gishyira ku itariki ya 10 Ukuboza 2025 mu murenge wa Boneza, akagari ka Bushaka ho umudugudu wa Bikono. Umupolisi wari mu kazi yarashe umukozi w'urwego rwunganira akarere mu by'umutekano DASSO n'umuturage. Bivugwa ko mbere y'uko arasa abo baturage abari bahari bababonye basa n'abari kugirana impaka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CP SP Sylvestre Twajamahoro yahamarije itangazamakuru aya makuru ati nibyo koko umupolisi yarashe abantu 2 barakomereka, umuturage umwe na DASSO hanyuma nawe arirasa arapfa. Iperereza ku cyabimutera ryahise ritangira. Yakomeje avuga ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya kaminuza bya CHUK kwitabwaho, naho umurambo w'umupolisi ujyanwa ku kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera cyangwa se Rwanda Forensic Institute nk'uko uyu muvugizi wa polisi muri kara gace yakomeje kugera avuga ati umupolisi wari mu kazi yaje kurasa uyu mudaso n'umuturage bombi barakomereka, nyuma nawe arirasa ahita apfa. Polisi y'igihugu rero ikaba yatangiye iperereza kugira ngo rero imenye imvano y'icyo gikorwa icyatumye afata iki cyemezo. Mu by'ukuri amakuru akavuga ko impamvu nyamukuru yaba yaratumye uyu mupolisi arasa abaturage ari uko ngo bari barimo bashyamirana, hanyuma bashaka kumwegera no kumwambura intwaro cyangwa se imbunda, biza kurangira yitabaye. Ahubwo icyaje gutungura abantu uburyo yitabaye bikaza kurangira nawe yirashe akivutsa ubuzima. Hari abantu batandukanye rero bagize icyo bivuga ati kwica umuntu ni icyaha gikomeye, ati icyo wamuhora cyose niyo byaba mu ntambara, ati umuntu wica ntabwo ushobora kumuzura, ati nk'uko Zaburi 5:6 havuga ati Imana yanga umuntu wese umena amaraso y'undi, ikadusaba no gukunda n'abanzi bacu nk'uko Matayo 5:24 havuga ati niyo mpamvu rero abakristo nyakuri batajya mu ntambara zibera mu isi. Yesu yababujije kurwana, bivuga ngo n'abami bo muri Isirayeli kera bararwanaga, ni Imana bategekaga kurwana gusa. Abantu basengaga ibigirwamana byabo, ati bisome mu gutegeka cyangwa se Deuteronomy 20:17-18 ati niyo mpamvu rero Imana yabatizaga abamarayika ngo babarwanirire. Imana itubuza no kwihorera ati revenge, nabyo ati byisomere muri Abaroma 12:19 ati Imana yakuremye niko ibishaka, kwanga kubyemera ati witwaza ngo no muri Isirayeli kera bararwanaga, uba ukoze icyaha cyo gusuzugura umuremyi wawe, bikazakubuza rero ubuzima bw'iteka muri paradizo. Ni igitekerezo cy'umukunzi wacu rero aba yakomeje kugenda agarukaho muri rusange. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Nyuma rwose uwitwa Trump nawe mu kanya maze gukora amabara, amaze kuvuga ibintu bitangaje. Yaganiriye na Perezida Felix Tshisekedi, yamwingingiye gutwara amabuye y'agaciro ya RDC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump
yahamije ko Felix Tshisekedi yamwingingiye gutwara amabuye y'agaciro ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ahagarike intambara imaze imyaka myinshi cyane muri iki gihugu. Mu ijambo rivuga ku bukungu bwa Amerika, Trump yatangaje ko kubera ko igihugu cye kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu bibitse ibikomoka kuri peteroli na gaze byinshi, ubu gishaka no gukora batiri nyinshi cyane cyifashishije amabuye y'agaciro. Trump yagaragaje ko Ubushinwa buri gukora imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi ku muvuduko mwinshi cyane, basarura amabuye y'agaciro menshi cyane muri RDC, bityo ko Amerika igomba nayo kubusimburayo kuko ngo yahagaritse intambara yo muri RDC. Yagize ati tugomba kujya muri Congo tukayatwara Ubushinwa, ariko mu by'ukuri ati nahagaritse intambara ya Congo n'u Rwanda, barambwiye ngo nyabuna twakwishimira ko mwaza mugatwara amabuye y'agaciro yacu, nibyo tuzakora. Kuva muri Gashyantare 25 abayobozi benshi cyane muri RDC bagiriye inzinduko nyinshi muri Amerika basaba ubutegetsi bwa Trump kubafasha guhagarika intambara bahanganyemo na FC23 no kubaka inzego z'umutekano zabo, nabwo bukohereza abanyamerika bacukura amabuye y'agaciro. Ubutegetsi bwa Trump bwahisemo gukemura aya makimbirane binyuze mu bufatanye bw'u Rwanda, RDC n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko abanyamerika bakabigiramo uruhare bakabonamo inyungu. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byagira amasezerano y'amahoro mu bufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, itezweho guhagarika burundu ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka myinshi cyane mu karere. Amasezerano ateganya ko u Rwanda na RDC bizafatanya mu bucukuzi, itunganywa no mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kandi ko abashoramari b'abanyamerika bazabigiramo uruhare. Abanyamerika bahanze amaso amabuye y'agaciro mu karere, cyane cyane ayifashishwa mu gukora batiri z'imodoka n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Hanyuma reka turebe hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda